Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Halatas! 모디 건강지나 모디 건강지나 어민사 건강지나 어민사 건강지나 Satang kumbashi penai duna shwa bakajilla kan select election banjit economic khmat bathamai jong kajilla hendrai ka National People's Party kalangat haka jakhom khat Haranikor constituency hadian bagino yalam bagi khot jong ka party ringkat lang bot u Martin M Dango upolong kertong jong ka party haka lai phau trek kulan kot arajar pulai kila shim da karai ben mi no nagni ka party bat da kawi kasur kila pen bana pakin lait ban penyaso no shakaseng Bharatiya Janata Party kakong pelsi snaitang kabalong kawai na gino yalam jong ka NPP Ranikor constituency haka jinge kran bigila pathai ku bor le thu shwa ban shim yakarai ban mi no na party NPP dagi spa ngut kino yalam bat kinong kersan jong NPP Ranikor constituency kilai kenduk lang hanong ba shilong banya phliu jingmot hadian ba kalami ka jingbom yas thu jingmot satya hapdeng kinong kersan bat ka jingbom chimkhia jong kino yalam ka NPP hapo ka jila bani pan bai kendrom kendram ki balami hapo ka party NPP Ranikor Pino Kersan jong iba Martin M Dango daw hi kalong ba kini kisi kadon ke jing bamya suk jong kinong Kersan jong i kini ki tindak simana apna tindak sini kemud ba timbam la ban ndam na kalang ki senior leader jong ka NPP na po state level but solve kini ki problem ba don na po ka jinya bamya suk jingmut kalau bakut mentah syaba lagi sekapur buat file nomination lu ni padio ya karai kajian suatu jimot kaba biang ni gumpino yalam ni habsap ya kesur jam pajak di dawa yang iba ni debat petno nak NPP parti but di dawa ru ya kandidat bakal resign ni ru gumpino yalam ni hab macam yang digarai dah kajing menjur dah kajing dawa jam pajak ni ru ni hab komo Kat kunjuk langit ba kandidat jongiru ba Martin M Dango habi bersengap ya karai jong pai ba pun belang but ingat ba nang ni usa resign no nang NPP parti but ni pai ba le ni la depan resign mata kasi resign no baru khat but ni ya teli dah kawai kesur bandawa ya kandidat resign no hoi kata rajin sisa nama la depan declare tiket yang Mbak Martin Dango nak ke NPP parti men haka rally jong ke NPP artik Januari kumbalong mentasi te ngiken beda ka hapo ka jingyalam jong Martin M Dango di NPP Haranikor kira resign Martin resign ni ability te Mbak Martin te hadian kini kikenta kajing dawa jongi babun malang bisa le yang merekam dia kata te namla banong lalu sibit ne la shine dia kata te insa bango ni so la SPP kajing ya so ru kawan hanta ingin ne so la hi tangga namla banong sibit ne la shine la sitio ne mar kuat latif kala dei singapore ban file nomination ini ha bentuk lagi di dia sini kalau kumta mo ba niru haba ni ndai ki NPP kadai haba u leadership jengi Sar Martin Dango yalam ingi se NPP nilai bani vote lembar te mentaru haba ngi hi dawai u resign NPP hinom u la do blek ha no parti ru ngi hi la long blakoi dakoi kasur ban ai ke jingshang shit raham shushu ban nilai rai ru begin tray double ke jing tray sitam ban ya ke ba menurut nang ni sekmat nang ba in penting kenapa Mbak Martin Dango unyok hek ya ke jing
sejak hakani ke election laporan ikut naka parti ke bangin elek tadi ngantip mau memang kan ono wat ki NPP jong i badan masaru ini sigi ke le la pagi le se dang dan malu-malane dan sune dang bondo ngantip maringiru ni dei NPP jong dang mo to